Story telah London Network Daily Post. Menta perlok nwara HP kubor. Hadin laisnem pelatnya ke Saudi Arabia. Ya ke kunsim ber ya ke kunjungka na patok. Tong ni skam. Ki bahalor ke Saudi Arabia kila pelat ya ke kunsim ber ya ke kunjungka. Ki balasya aset klaim gano-gano jingai bor la jandon laisnem menta. Ka Human Rights Group ka ALQST hatutar ka depan panaba ka Basma bin sot all sot ber ya ke kunjungka ka suhun la pelatnya. Kani ka grup ka kam baka kuns imbasma kala kan taj ban sumar haka bedai ber ka kot ka khia baka don kam na kam ta ka jingma ka jing im jongka ki ong hapreng baset yaka klemdon gono ga hukum bora persya ki he ka Saudi Arabia kim padon por ya mentaban kren halor kani ka kis ya ka Basma bin sot basan punyus nam karta la kem nadu benai mach arja ka kandai kani ga brio ka batrwai ka mat banya kren ka jingilang jongka hoki kenthei bat ka constitutional monarchy ki bahayang sem jongka ki ong baka jingsha kem jongka kala banlong badai na kadaw ya girkot jongka kum kawi ke kritex baklem keren ya ke jing penun kam bakla kala sya kem tang kendiat por shwa bakan leche Switzerland na kamanta ke jing sumar ka jinglong jong ke jing stom jong ke kunsim kam jupen pau hadu menta hau benai April arjar po kala kerpat saurit yus im Salman bariu kunsim Muhammad bin Salman ban pelat ya ka halor ke jinglong ka kot ke khia kani ka kunsim kala sya set patok elher kacaka babun kiwi-kiwi ki brio ka kamsan hima bala sya set lang Muhammad bin Salman ula penthmai ker kompanya kam nadu bola sya thum kum kunsim hakapan snget dok pa jong us im Salman ho banai jun arjar khanyo ki jing penthmai la kan thup ban khang persya iki kin thei ban nya kali bat penjam ye ki anong sumar tangba ki bahalor ka Saudi Arabia kumju kila perking halor ka jing bomhun bat ka sensar kadar bat wat ye ki persya hakabari kan thup ye ki bakan jas im Kublai Shibun Story telah London Network Daily Post.